Ütü gününden men Иван Степанович Захаров улахан кыга Виктория Ивановна Пермякова болобун. Amma Роман Иннокентьевич Константинов атынан Амартос школатын директорынан үлелибин. Онтон бу бүгүнгү терехиңе сүрдэ халбах оскола чурапчы улугун 10 агыс осколатыттан 19 команда келен кытта сылжарын көрөмүн наха үйөрдүм. Бирге үлегер коллегалар бар мактаныктын багарабын боолорун териен белемнен ыпыттарыгар оннотто мактаныктын багарабын улустагы үйөрөк управлениятыгар начальник Юрий Павлович Басельскийга агам бирге үлелебит коллегаларыгар тапталлах мугудай орто школатын коллективыгар директор Николай Кузьмичка бу Үйереппит учуталларын, тренердерин атын хүтербекке, умнубакка, керестен бұл күрдік улахан тирәхін үппіттіргер. Онтын бейге ағабыт Иван Степанович кыржык таған оттон ата да әтеріні Россия патриота, түрәбі төйді патриота болар еті. Үлені өрі тұппыт жың жақчы оғытын, оғылыру, үлетін таптыр берініләқ кейі әтеден беритен әтеқпін бағарыбын.